Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Tasbih wallah sungani na madadalam ko mga langit agusu madadalam ko lupa. Arkian su kadato agurkian su bentugan. Agus kaniang ko kalangwa na siya'y nalibilawa na gumagauson. Ustayan, giei ikapusang ko mga sura ang makapupuunan sa katasbih. Maana sabbaha o di na yusabbiho ko kababaloy lang wana kaadun agi imangungunutan ko ala subhanahu wa ta'ala sa katataglagu kapakam babaya-baya. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Sekanian su inadeng kanunian na adna pederkanu wa kafir. Agu adna pederkanu sumiarat yaya. Gusu Allah kung hani nagi ini yung galabakan na igagupaian. Ustayan. Sukia pangadnu wala subhanahu wa ta'ala na piyakam betangyan sa adna mapia agu adna marata. Kakagiyagiyana ni waraan ay pagintaw sang kaiya dunia, akalama-lama aplutengan ubnaragu subatal. Sa siiko daniyang pangkaadna ko dunia na inad niyan din sa surga agu sunaraka, sa minggulalan sa ilmin yan sa piyakambaya yan sumanusia, kukapluluba asang koto adwa ay ngadapkuri. Sa umani isaw na adna mga taon yan na pagkasuldun, aso dayrang pangkaadna na katawan din wala subhanahu wa ta'ala so taurong ko surga agu so taurong ko naraka. Sa daniyan siran ko kumasa tegel ko ka ke naraka agu suka ke surga iran. Sa see kiran uto matitimu abaya-baya agyuto subituan sa ukuran. Maana kader. Alalayon di ka sa sabutan manusia, kaaya para tiyaw sabaad kiran, na umani isa na makukukum din naraka anta aka surga. Aso kamata aniron na kena ubagyuto, ayamataan na swala subhanahu wa ta'ala. Na katawan yan sutawab surga agu sutawab naraka. Sa daniyan siran tegla ubasiran naraka anta aka surga. Sa bigan siran sa kapakam bebaya-baya sa siikiran suka semili. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Inad niyan sa mga langit agu sulupas ang bulalang kubenar. Agu piyakam buntal kanunian na pipipian yan sa mga buntaliw. Agu siir kaniyan sa kebulusan. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Katawan yan sungani na madadalam ko mga langit agu sulupa. Agu katawan yan sungani na isasolni agu sungani na ipapayagyo. Gusto Allah na katawan yan sumatatagu ko mga rarbiyo. Alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim walahum adabun alim. Berkanu da makau masututulang ko serang tua mga kafir sa miyaw na. Akyat taamaniran sa siksa o betadiran. Agu adna bagyan nirana siksa ang masakit. Ustayan. Giyuto sa pagtawa miyangaw una amiya kwairan din sa siksa iran na bala supinggalab kirana. Mga rarata as mga pa sa iran na ketuntol penangkaiya pagtaw kugi iran kandela kau kulupa. Na ino siran di maka pemimikiran kumiyam betadiran. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Giyuto akagiyap kiumakiran ng mga subukiran sa mga rarayaga tanda na pitero iran, abaad na mga mama at turuun tanwiran, na sumiyang kasiran na gutumya likod siran, na inipanalipendaan siran wallah, kaswalla na kawasa albilawa na babantugan. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Pinikiro siran ito ang mga kafira di siran din pagwiyagan, kiruang kahi Muhammad. Aangkay nuli, ibet ko kadnang ko kapagwiyagan kano, oriani yan na penutul nerkano sungani na pinggalabakyo, gugyuto si ikwalla na malbud. Ustayan,
Giyanan so tindagung mga kafir disirang kun pagedin perumang ko orian kapatay. Na ini sugu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sepa iyang ko kadnanian sama tatang kede paguyag siran agu pemanutulung kiran songane na pinggeleb kirang ku dunia sama lebudutu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyanan so ikatalawa ayat ini sugu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sepa iyang ko kadnanian ko kakita na uka keedin peruman kualungan kiamah. So ayat apaganay na si ko surah Yunus na so ikadua na si ko surah Sabah. Nagyanan ikatluwa ayat. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Na paratiaan Yesu Allah gusto sugu iya na gusto sindawa ini turunami su Quran kaswalla ko ngani nagi inyong galabakan na labilawan na igigpaiyan. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sasagawi atimu unyan sirang ko gawi akapelimu dagi utus so gawi akapelala pisa. Nasa tawa paratiaan yan suwala agung gelebek sama pia. Nasa penganianun su mga dusan yan. Agu isuldian skanyan sa mga kasurgaan na pupemanugat watagian su mga lawasay. Sa tatap siranun sadayon. Giyuto so kapaguntung amala. Ustayan, sugawi iya at tagabun. Na Peter ibn Abbas askanian na ngara na ped ko mga ngara no alungan na kiyama. Agiuto so kakilapis sa mga tao ko surga ko mga tao ko naraka. Gu Peter umukate lagu so ibn Hibban ada akalapis sa makalawan sa kala ko kapagkasuldan ka iya mga tao ko surga agu pagkasul so sabagi ko naraka. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. So sirano to ang mga kafir agu pia kambu kegiran so mga tanda ami. Na sirano to ikirik ko naraka sa tatap siranon amarata akebulusan. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Da ama kasugat apad sa pagkasugat at tiba, inunta ang bulalan sa kabaya wallah. Nasa tawa paratian yan swalla na turoon yan sa puso yan. Swalla ko kalangwa na siya'y na labilawa na katawan yan. Ustayan, so tiba apagkasugat na patuta masa baru manusia kapalayad nuto kabaya wallah subhanahu wa ta'ala akakita na iyan sa tiba iyang kumanusia. Sa sumia kasugatun na didin kebeloya dirun pagkasugat. Na sudon makasugat na didin kebeloya pagkasugatun sa miyamara sudawa tu pansum ko kini surat niya nun sa mapenggulaw ladin. Sa ini sapar ko muslim ubani yang giitirwa sa upama. Maanalaw ubasa Arab katoo soto sa kasendi tagu kasang ka ako ukuran. Detaro katero upama kada ako rosong na dimang gulaw la sumiyang gulaw la. Ayamataan na mini tanad na didin pekandud. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Guunutin Yesu Allah aguunutin Yesu sugu na amay ka tumalikod kano na mataan na aya paturay ko sugu amina so kisampain ko panulong na mapayag. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Swalla ada simbaan arwar kanyan agu siik walla na sirakanun sumia maratiyaya. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Hei sumia maratiyaya. Mataan na adna ped ko mga karumaniwa gusto mga wataiyo aridwe niyo na panang gilain niyo siran sa amay kanu mapi kanu agu dumapay kanu agu rumila kanu na mataan na swalla na lebilawa na paririla albilawa na masaling gagawin. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
Mataan na sumanga tamuki wagu sumanga wata iyo na tiuber kanu, naswalla na adna matatagu na balas sa mala. Ustayan, Pia kita demanu Quran na adun kumanga karuma agus sumanga wata ap kesabepan sa tiuba akap kepuka suki karuma agus suki wata kukap simba aniyang kuala subhanahu wa ta'ala sa bebaya iyan sangka iya mga tawa marani ko puso upisa katawan. Sa aya kapagunu tikiran na si ikumapia na amay ka aya ipantuniran na sumarata na disiran pagunutan ko kabayairan. Lalayo na sotaw na kebuta up kebebayaan yan. Na ini saparu Islam ubeed na pakalabiin na akabayasan ko kabayawala subhanahu wa ta'ala. Pitero upababayo ka Arab, amataan na supupengabayasan ko kebabayaan yan na maunut na uripan. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Nakalak ni Yesu Allah sa diyan ka amia gaganiyo. Agu pamakinig kano, agu pangungunutang kano, agu gusto kano ka ayamapya ko mga ginawa niyo. Sadin sa tawalindingan ko kalig to ginawa niyan, nasirano to sumya makadeeg. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Amay kapagutangan Yesu Allah sa utang amapya, ada a isgin, na teketakapan yan rekano subelas yan nagurila ang kanunian ko mga dusa niyo. So Allah na lebilawana pananalamata lebilawana mananaw. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Akatawan yan sugay baguso kamamasaan, albilawana mabagla lebilawana maungangan. Pangnal kusura. Sura ini ay kawalo kumariring kita 10 mga sura ay niturun sa Madina. Apimbitiaran yan sumisasenggaya buntalo kawiyaguyagu sa gurumpong nga Muslim. Siipman sang kaiya sura na aya unaya na bendingan yan na sukaplapi sa umapi agus sumarata. Ama ka susupa ka sang kaiya kawiyawiyag aya ka kilayawn na suribat na ayad lalayon makalalaba. Na subenar na aya karurumpisan. Ugaid na si sa alungan na mauri, na kebang kiring subtad, sa suding ka igagaid na ron kalamai sugadung, na so itatang kapaka na ron so karumasayan. Padai kumini kabelaga tumuro na mga sura sa Madina ko paganaya ragun ko hijra. Sukatimblian, susumiyang ka agus sumiyara tiyaya na palaya si randun kaadnuwala subhanahu wa ta'ala. Akatawan yan sulangwan taman kumipapayag agumapagnes. Sa sukakayaan ko dunia na lalayon pa kasirang so kumilang yan ko kailayo mga tao ada pamikiran iran ko ingedap kuri. Sa suka pa kalaban na kena ubesi sa dunia. Aya titu kapaguntong na so tawa maguntong ko alungan na mauri. Aro udin suka pa kaplapisa o benaragus suribat. Aya kadakla ayat yan na 10 tumiuron ko oriano sura at tahrim.